ikintu ndi kubona General Bunyoni ashaka kuza na gereza kutayivamo amahirwe menshi nyine ko nahoze mbikubwira nibyo nakubwiraga burya ngo nahoze umbwira ngo n'inkuta zirumva ariko burya umunyarwanda yavuze ngo nujya no umusizi sinibuka izina yavuze ngo nujya kuvuga ibanga uzafata ushaka kuribwira umujyane ku gasozi kwibanga kwishyamba burya nta muntu wakumva hano hose witaruye hareba nibyo mu Burundi bagerageje ko n'uburyo afunzwe kuvuga ngo umuryango uragusoneta 15 myabi cyangwa indi yose ari bwakatirwe yimara mu mvuto niyo mbona ku kijyanye n'ubugenzacyaha ndetse n'ushinjacyaha bari bwaze gufata bagashyira mu bikorwa bakamurikira abantu umwanzuro urafatwa Thierry nuko abibona ati umwanzuro reka mbasuhuze mbifurize kugira ibe byiza ndetse kandi nizere ko mumeze neza mwese aho muri mu bice bitandukanye by'isi ndi Anastase Twishimire mbaye ikaze cyane kuri chaîne yacu ya Focus on Africa nta kindi tuje kureba ubwo abari mu gihugu cy'u Burundi mwese bari Bujumbura bari Kanyosha bari mu Cibitoke ndetse na Ntunga mu nande yatandukanye katwizere ko mumeze neza nta kindi kituzanye ni mu gihe kitari buze kurambirana cyane turaganira kuri case ya Alain Guillaume Bunyoni uyu yahoze ari commissaire de police mu gihugu cy'u Burundi ndetse ni na generali Bunyoni nyine yanabaye no mu gisirikare cy'igihugu cy'u Burundi by'umwihariko uyu mugabo we na Evariste Ndayishimiye binjiye ishyamba hafi gutyo muri za 97 niba ndimo nibuka neza bwo mu gihugu cy'u Burundi abantu marabizi ko habaye ibintu bikomeye by'amoko bikomeye cyane babagabo bombi bigaga muri kaminuza y'igihugu cy'u Burundi President Neva niho yigaga ageze mu mwaka wa 2 wa kaminuza ariko icyo gihe bwo hakorwaga ubwicanyi bwakorerwaga bo mu bwoko bw'abahutu mu gihugu cy'u Burundi n'ubwicanyi bwabaye bukomeye cyane President Neva ari mu bafashe urugamba ndetse ahitamo gushyira ikaramu hasi ahubwo ahitamo noneho kujya gufata imbunda cyo ari kumwe na President nyakugenda Petero Nkurunziza ndetse n'uyu General Alain Guillaume Bunyoni wanabaye ministre w'intebe y'igihugu cy'u Burundi nyuma yaho President Evariste Ndayishimiye abereye President w'igihugu cy'u Burundi nyuma yo gusimburanya kugenda Petero Nkurunziza wapfuye urupfu rw'amarabira mu gihugu cy'u Burundi bamwe bati ni indwara z'umutima abandi bati Petero Nkurunziza kubera gukerensa COVID-19 ushaka gusanga ari yamuhitanye ariko ntabwo ndi hano kugira ngo ngaruke ku rupfu rwa Petero Nkurunziza n'icyamuhitanye kuko ntabwo ndi umuganga nta nubwo mfite ubunararibonye buhambaye gukora research cyangwa se ubushakashatsi ku biba byahitanye abantu ariko icyo nshaka kuvuga ni iki ni General Alain Guillaume Bunyoni uyu mugabo arazwi cyane mu gihugu cy'u Burundi ni umugabo ufite izina rikomeye ni umugabo ufite amafaranga menshi abarundi bakunda kuvuga ngo n'umurundi akize cyane ubwo nanjye nshobora kuza kumwe mu babyemera ko akize nubwo ntaza no kubihakana nanone kubera ko ntabwo nzi imitungo y'uyu mugabo yose uko ingana ariko abamuzi bavuga ko ari umugabo ufite imitungo ibarirwa mu mamiliyoni mu gihugu cy'u Burundi bamwe bakanavuga ko ari umugabo utarigeze afata amwe mu mafaranga cyangwa se bumwe mu butunzi bwe ngo abe yajya kububitsa mu mabanki mpuzamahanga ahubwo yahisemo ko imitungo ye iguma imbere mu gihugu cy'u Burundi ibyo ni bimwe mu bintu General Alain Guillaume Bunyoni azwiho uyu mugabo yaramaze hafi amezi 3 mu ibohero atarabona ubutabera cyangwa se ataragezwe imbere y'ubucamanza ngo aburane kwifunga n'ifungurwa by'agateganyo ndetse no ku byaha bitatu bikomeye arimo ashinjwa byabaye byo gukoresha inyungu z'akazi gukoresha inyungu ze bwite mu buryo bunyuranyije n'amategeko hakaba kandi gushaka akazi mu buryo bunyuranyije n'amategeko ndetse no gutunga intwaro nabwo mu buryo bunyuranyije n'amategeko nk'uko ibyaha bitatu ashinjwa bibivuga ariko kandi hakaniyongeraho ikindi cyaha
cyo kuvuga ngo Alain Guillaume Bunyoni general ngo yaba yaratutse umukuru w'igihugu cy'u Burundi amutuka, sinari mpari niko bivugwa, ni nako mu gihugu cy'u Burundi binavugwa cyane, nk'uko n'umuvugizi wa sentare ntahinyuzwa mu gihugu cy'u Burundi bivugwa Agnes Banjiricenge abivuga. Mu by'ukuri uyu mugabo General Alain Guillaume Bunyoni usibye kuba ari umugabo twavuga ngo afite iryo zina rikomeye, ariko haba n'abarundi bavuga yuko yaba yaragize uruhare rukomeye cyane mu bwicanyi cyangwa se no mu kwica abarundi, kuko ngo biri no mu byatumye bamwe mu barundi tubona uyu munsi wa none bari mu buhungiro mu nkambi zitandukanye, ngo bari mu buhungiro kubera General Alain Guillaume Bunyoni. Nigeze kugana n'umwe mu barundi avuga ati uyu mugabo ni umugome cyane, ati yaba yafatwaga akaryozwa ibyo yakoze. Nyamara bikavugwa ko uyu mugabo we na Perezida General Evariste Ndayishimiye bakunze gutazira neva batavuga rumwe, ari abantu batajya imbizi, kuko ngo no ku butegetsi bwa Petero Nkurunziza aba bagabo bombi bakiri n'abasirikare ngo bajyaga barwana cyangwa se bagashyamirana, bikaba ngombwa ko Perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza aza gusa naho akiranura aba bagabo. Muri iki kiganiro ntabwo ndi jyenyine, ndi kumwe na Thierry Muhoza, nawe tugiye gufatanya kugira ngo tuganire kuri ingingo ya General Alain Guillaume Bunyoni. Bunyoni kuri uyu wa gatanu nibwo yagejejwe imbere y'ubutabera araburana, ariko ni urubanza rwabaye mu muhezo, nta nubwo n'itangazamakuru ryari ryemerewe kwitabira urwo rubanza. N'umukobwa we wa General Bunyoni nawe yaregejeje kwitabira urubanza rwa se kugira ngo amenye se araburanishwa te, kuko yaje ari kumwe n'umushoferi umutwaye ndetse n'abandi bamucungerera ubuzima ba hafi. Ariko bitegekwa ko agomba kujya muri metero 500 uvuye aho urubanza rwari rurimo rurabera. Itangazamakuru naryo rimwe na rimwe bamwe babujijwe kwitabira urubanza, ariko ibitangazamakuru na bamwe muri abanyamakuru bakomeye cyane, ubwo niba ndibuze kubiyita ngo n'abanyamakuru b'ibiharamagara ntabwo mbizi, bo bagumye aho ngaho, ariko baza kubwirwa amakuru yuko bemerewe gukurikirana ndetse kandi bakanamenya iby'uko urubanza rwa General Alain Guillaume Bunyoni bimeze. Mbere ya byose uyu mugabo General Alain Guillaume Bunyoni, mbere ko tuza kugaruka ku butabera yahawe ku munsi w'ejo, ariko abantu kugeza ubu ngubu bataramenya ngo se Bunyoni yaba ari umugabo uzaburana agasohoka cyangwa se akaba yafungwa iminsi 30 by'agateganyo, simbizi, kuko yo yaranarenze hafi amezi 3 yasaga naho agiye kwikubitamo General Alain Guillaume Bunyoni afunze nk'uwahoze ari minisitiri w'intebe mu gihugu cy'u Burundi. Bikavugwa ko mu kuzamurwa mu ntera General Alain Guillaume Bunyoni n'abandi basirikare bakomeye batavugaga rumwe na Perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo yabikoze mu rwego rwo kugira ngo abo bantu abiyegereza neza, ahubwo abone uko azajya abakontorora, abone uko azajya abamanaginga bijyanye n'uko batavuga rumwe. Bikavuga ko hari n'abandi bari mu ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD, ni ishyaka riri ku butegetsi navuga ngo ryanabonye n'imyanya ikomeye mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2000 ubwo ya ntambara y'amoko mu gihugu cy'u Burundi yasaga naho irangiye. Nubwo twavuze ko muri iyo myaka abari mu bwoko bw'abahutu bishwe mu gihugu cy'u Burundi, ariko binavugwa ko abari mu bwoko bw'abatutsi nabo mu gihugu cy'u Burundi bishwe kubw'ababanjirije Perezida Petero Nkurunziza. Icyo kintu rero kiri mu bintu uyu munsi wa none Perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye arimo arwanya, yifuza ko abarundi bose baba umuntu umwe, reka bari ko mbivuga, bahuriza hamwe, basenyera hamwe umugozi umwe. Uyu mugabo ku kuzamurwa yagizwe minisitiri w'intebe, aza gukurwaho nyuma yo gukekwaho ngo gushaka guhirika ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, aza gusimbuzwa Gervais Ndirakobuca bakunze gutazira Ndakugarika. Abarundi bakunze kuvuga ngo iryo zina Ndakugaruka ngo ni nodogeri, cyangwa se ni izina yahawe, cyangwa se ni izina ry'intambara yahawe uyu mugabo. Uku gufata aba bagabo batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye akabiyegereza, bishatse kuvuga iki? Bishatse gusobanura iki kuri politike mpuzamahanga cyangwa se na politike y'igihugu cy'u Burundi? Tubanze turebe mu mibanire ya Perezida Ndayishimiye neva n'aba bagabo batavuga rumwe n'ubutegetsi, mbere yuko tuza kuza kuri case ya General Alain Guillaume Bunyoni wamaze kuba ahabwa ubutabera. Turaza no kureba icyo itegeko ry'u Burundi rivuga ku muntu washatse kugambana igihugu, ku muntu watutse umukuru w'igihugu, ku muntu wakoresheje inyungu, wafashe ububasha bwe akabukoresha mu nyungu ze bwite, umuntu washatse kurondera akazi mu buryo bunyuranyije n'amategeko, umuntu wanyoreje imitungo mu gihugu cy'u Burundi. Bivuga iki? Kuko n'icyaha njyewe nabonye, nako n'igihano nabonye gishobora kuba kirekire ku buzima bwa General Alain Guillaume Bunyoni. Bunyoni ubundi twavuga ko kutavuga rumwe
na perezida Ndayishimiye, yewe nabo bandira ko buca bari aho ngaho na ba Jerome Ndabirase barimo aho ngaho n'ibindi byinshi bitandukanye. Twavuga ko ni politike y'u Burundi irimo kugana hehe? ntabwo twavuga ko wenda ndaza guhera ku bya politike y'u Burundi cyateye kuba Bunyoni yarafunzwe n'ubwo akaba akiri muri gereza, nicyo ndi bwagarukeho nyuma. Ndazagaruka kuri iyo mpamvu nyine, ndagaruka kuri politike y'u Burundi aho yerekeza ni hehe. Uyu mugabo yabaye premier ministre w'u Burundi, avaho nk'uko yavuze bijyanye n'ibyo byakekwaga byo gushaka guhirika ubutegetsi. Ndagaruka ku mpamvu ebyiri cyazira ari muri gereza, ni impamvu ebyiri ngiye mbibonamo. Impamvu ya mbere niyo ngiyo wavuze yo kuba atumvikana n'ubutegetsi buriho, by'umwihariko Evariste. Impamvu ya kabiri iraza ari yindi, burya nta nduri ivugira urusa ku musozi. Yavuze ngo umuntu umugome, burya n'ibyo byaha urumva ko nyine bijyanye nubwo kutaba umuntu mwiza muri kumwe muri society, kurondera umutungo w'igihugu ukawujyana mu nyungu zawe, urumva ibyo ngibyo ni ibyaha. Ariko imbarutso ndi bwagaruka yatumye ari muri gereza ni imwe, kutumvikana perezida, bivugwa kandi byavuzwe kuva kera. Niyo mpamvu ikomeye iri bwaze gutuma na gereza kwivamo biri bwa mugore. Njye mbona ko bitanashoboka cyane, kuko ibyo byaha aregwa ntiyapfa kujya muri gereza wenda adafite ibimenyetso birahari. Icyo ngaruka kuri politike y'u Burundi rero, buriya abanyapolitike benshi ni imvugo bakoresha yaturutse kuri Hitler, ivuga ngo iyo ushaka umwanzi wawe mwiyegereze, umenye ubupfayongo bwe. Niyo mpamvu Evariste ari gufata abayobozi nyine, abo bategetsi bavuga ko batumvikana, ashaka kubaka igihugu kizira amacakubiri, bakaba bashaka ibyo ngibyo, nk'uko Bunyoni bivugwa ko impunzi nyinshi ariwe byaturutseho. Evariste siyo politike agenderaho, ashaka politike y'ubumwe mu gihugu, bose akaba ari Abarundi. Niyo mpamvu burya umwanzi we nyine ukwiye kumwegeza, arabegereza, bakora amafuti menshi abareba. Biba impamvu yo kujya gufata umuntu nka Bunyoni, generale premier ministre, yabaye ministre ushinzwe umutekano mu gihugu mo imbere, wabyita ngo ni ministre de l'intérieur. Yego, urumva umuntu ufite CV ikomeye, ni umuntu ukomeye muri kugira umuntu abe generale, sinawe byamugwiriye. Ni ukuvuga ko rero namwegereza akabona ibyaha ntakuka, are bwaze kumuhirika kajyana imizi yose. Kandi umuntu wagushyize muri gereza, hari ahantu n'ahantu hakomeye cyane, utakifuriza umuntu mwiza. Bunyoni rero kuba ari umuntu utarabaniye Abarundi, ndaza kuvuga ko biri bwaze kumugiraho ingaruka ikomeye cyane, ndetse na gereza ntayivemo. Iyo niyo shusho mfite ku Burundi, politike y'u Burundi, ndetse na Bunyoni nguyu uri muri gereza. Hanyuma wenda tugaruke gatoya kuri perezida General Evariste Ndayishimiye. Uyu mugabo bizwi neza ko yarazwi igihugu cy'u Burundi cyasaga naho kidahagaze neza, cyasaga naho cyarinde mutse. Abantu benshi barabyibuka kudeta yakorewe Petero Nkurunziza 2015 yari kozwe na General Godefroid Niyombare, ndetse n'abandi basirikare batandukanye bakomeye bafatikanije n'uyu mugabo. Ikanavugwamo cyane na tukaza tukareba impfu z'abagenerali babaye mu gihugu cy'u Burundi. Hari General Adolphe Nshimirimana, hari uribukana bw'igico kigeze gutegwa Prime Niyongabo ubwo yarajyanye umwana we ku ishuri, ariko birangira umugabo asa naho agisimbutse, ariko bamwe mu bamurindaga bose abo barapfuye. Ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, uyu mugabo yazanye ikintu cyo kuvuga ngo nta muntu ukaze, nta muntu uri hejuru y'amategeko mu gihugu cy'u Burundi. Nyamara kiri mu bintu ngewe navuga nashimire cyane General Evariste Ndayishimiye, kubera ko uyu mugabo hari uburyo Abarundi bari babayeho, hari uburyo Abarundi biyumvaga, Abarundi basagaho nabo bwabo, umwe ahura n'undi akamutinya kumva mufite ubwabo bwabo bakikangana. Ariko uyu munsi navuga ko Ndayishimiye akijya ku butegetsi, na za mpunzi zari zarahunze, zimwe na zimwe zaratahutse, n'izari mu nkambi y'Imahama mu Rwanda twabibonye yuko zatahutse. Uyu munsi twabibonye ko radio mpuzamahanga y'Abongereza BBC yarafunze imiryango mu gihugu cy'u Burundi. Radio mpuzamahanga ya America, Voice of America, ijwi rya Amerika, ubwo n'ubundi nibyo ariko nayo mbivuze muri rurimi rw'icyongereza, iyo nayo yari ifunze imiryango. Hari ibitangazamakuru by'imbere mu gihugu byari byarafunze imiryango, ariko
kubera ko atari ubushobozi buke ahubwo kubera ko ariko guverinoma yari yabishatse. Hari abanyamakuru bakomeye bari barafunzwe mu gihugu cy'u Burundi kubera ko ngo bavugaga bitari mu murongo guverinoma yifuza. Abo bantu bose dusigaye tubona uyu munsi bari degemvya mu gihugu cy'u Burundi nk'uko abarundi bakunze kubivuga. Ako gateka kazina muntu kongera kugarura agaciro ka muntu mu gihugu cy'u Burundi byakozwe na Ndayishimiye. N'umugabo ubona gute mu myaka 3 amaze ari nka president w'igihugu cy'u Burundi? Evariste Ndayishimiye ni umugabo ureba nyine ukabona ni umugabo ufite intego kandi intego nziza zigeza ku byiza Burundi. Igihugu cy'u Burundi ni igihugu burya kuko ari igihugu cyiza. Iyo abarundi barebye ukuntu u Rwanda rumeze burya ngo bakaba kumujinya bica. Bagira umujinya ko ngo u Rwanda rwabayemo intambara ejo bundi rwa genocide. Genocide ndetse n'urugamba rwo kuboza igihugu ni ibintu bibyasenye igihugu. Ariko babazwa cyane no kubona rwongera ukiyubaka rukaba ruvugwa ku ruhando mpuzamahanga Burundi butavugwa. Ni ikintu kibabaza cyane ko Ndayishimiye ni ikintu agiye guca abaperezida bo muri Afurika benshi muri minsi batangiye kwicika. Uretse abaperezida bo mu minsi yashize ni wasanga nyine umuntu agenda akigira ikitabashwa akaba atakorwa n'ibyo byari mu Burundi mbe ya Evariste. Ariko Evariste yazibona ko nyine ni ibintu byatangiye gufata umurongo. Ibyo bitangazamakuru byabonye ubwigenge ariko nanone ababizira ni babandi nyine bashaka ushaka kugera ku ntego zawe, ushaka umuntu ufite gahunda, tangazamakuru ryagufasha. Ariko ushaka gusenya none nicyo Evariste akora, bitangaza ko akabifunga. Abanyamakuru mu minsi yashize numvaga bari mu mvuto uko bivugwa. Igitangazamakuru cyara mu Burundi gishyira imbaraga nyinshi gisa nkaho gishyikiye nyine abo bategetsi bigize ibitabashwa hara mu Burundi. Nicyo ubu ngubu gishobora kuba kitanakora ndatekereza. Garuke ko hari n'ikitwa Iyakure TV nacyo kigize kugura kwa cyane mu gihugu cy'u Burundi. Uyu munsi wa none abantu benshi nekereza ko Iyakure TV kuri channel ya YouTube bayikurikira cyane, nacyo kigeze gusa naho gishirirwaho renga nkumene mu gihugu cy'u Burundi. Ni ibyo nyine nkubwira ngo itangazamakuru ni umuyoboro mwiza wo kubaka politiki ikomeye. Ariko nanone ni inzira nziza yo kuyobora abaturage. Kuko abaturage ibitangazamakuru cyo kintu kibayobora. Umuturage rubanda rugufi ntago icyavuze nyine cyo mvishe kuri radio hari igihe itajyana cyo bikabe byasenya igihugu. Nicyo Evariste adashaka kandi ubona ko azanabigiraho nk'andi ya perezida bandi bo bari kuza generation nshyashya ya perezida muri minsi wa Afrika. Ubona ko hari akantu bafite, akantu ko gukorera hamwe ko kuzamura igihugu communiste. Barayigerageza nubwo bihangana bakavangamo nyine ni socialiste ntago ari communiste. Bazishyiramo socialiste bakazamura na communiste bakabivanga kuko nyine no muri iterambere ririmo socialiste ntago ryagerwa 100% mu bihugu biri munsi y'amajyambere niko navuga. Impamvu bavangamo na communiste nibyo dukeneye abo bantu. Amerika iradufasha, ibyo bihugu byose biradufasha kandi nta n'u Rwanda byanga. Mbano ibihugu nyine urakwiye kuba uko nyine muri politiki ujya hari inyungu. Niyo mpamvu dukwiye kwa Afrika nyine izo systeme zose kugira ngo no mu Burundi nyine bazamure politiki yabo kandi bijyane n'imibereho y'umuturage. Ari byo Evariste akora. Yego nibyo Evariste akora. Ariko twinjire no kuri deba ya General Arengiyome Bunyoni. Uyu mugabo Bunyoni mu biganiro wenda bitandukanye twagiye tugaruka ku mateka General Arengiyome Bunyoni. Uyu mugabo Bunyoni ari mu bantu bigeze gushyirirwaho impapuro zo kumuta muri yombi n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa ICC, ni International Criminal Courts niba ndi kubyibuka neza. Hakabaho no kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahubwo zarigeze no gufata visa ye zirayica, reka mbyite ko ari nko kuzica. Umuntu abwiye ngo dufashe visa yawe wari ufite y'imyaka nka 30 cyangwa se 40 par exemple, itegeko rivuga ko utagomba kwinjira mu gihugu cyacu. Aho ngaho hari icyo bishatse kuvuga. Ariko uyu mugabo yaramaze amezi 2 hafi ajya kuba 3 afunzwe. Bunyoni nyuma yo kuvanwa muri gereza yararimo akimurirwa none muri gereza nkuru ya Gitega, imwe mu magereza ngo nakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi.
ahubwo ngo anakaze cyane nka Disney za Talent yo mu Rwanda. Ni nka Disney za Talent yo mu Rwanda, hari wenda mbaye ariko nabivuga, nimwe mu magereza akomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Uyu mugabo yajyanwe hariya yimurirwa na hariya mu ibohero rya Gitega, rikuru rya Gitega, ni naho yarengukirijwe imbere y'ubutabera kugira ngo aburane ku byaha ashinjwa. Ariko ni urubanza rwabaye mu muhezo. Nubwo urubanza rwabaye mu muhezo, ariko nous sommes les journalistes, turi abanyamakuru, kandi batugomba gucukumbura tukinjira tukamenya ngo ni biki byabere hari. Urubanza rwabereye mu muhezo, ariko ntabwo bitubuza kumenya icyabereye imbere, kuko buri bundi n'abahanga munyarwanda bavuga neza ngo ujye uvuga gakeya ngo ibikuta ngo birumva, ngo ibikuta ngo bigira amatwi. Ndabeshye demo siko bajye bavuga, umunyarwanda niko bavuga ngo ibikuta ngo bigira amatwi ngo birumva. Nyine rero nukuvuga ngo shaka ubuzi ko hariya urimo kuvuga wongorera, ariko icyo washatse kuvuga ni iki, ntabwo ari ibikuta. Buri teka uzarebe umuntu muri kumwe muganira ukamubwira amabanga yose, sometime ni ukuvamo, nta wundi muntu ukuvamo, kuko hanze ntashobora kukuvamo mutavuganye atanakuzi. Uyu munsi ndicaye turapanze, rero Thierry tugomba gukora gutya na gutya, hano twabonye amafaranga, ugasanga aho muri bujye inkuru yabatanze kugerayo byavuzwe se nande, simwe mwari abantu babiri, hari undi muntu wabivuze, kuko wowe ubwawe ntushobora. Arya abanyarwanda natwe tujya dukabya, njye mbabona ari gukabya, ngo ibanga ngo ni iry'umwe, hakaba navuga ngo ibanga ngo ni irya babiri, ariko biragoye. Ntabwo umunsi nshobora kubumva ikintu niyo cyaba ari kibi ngo ndeke kukikubwira kandi uri umuntu wanjye wa hafi. Ibyo se ndabigira ibanga. None si ubundi icyo kintu ugira ibanga udashaka ko abantu bamenya ni igiki? Icyo kintu numva gishongeye, numva ku bwanjye nta kintu cyitwa ibanga ubundi kibaho, nta kibaho. None se ubu ni urugero, ni umuntu usa mwishe muramunyaga wenda ngo wabigize ibanga ngo batabimenya, amaraso ni mabara gukurikirana, ntushobora kubigira ibanga. Ariko nibyo mvuze, nubwo urubanza rwabaye mu muhezo, ntibikuraho ko abanyamakuru tumenya ibyabereye imbere mu ibohero ry'aho Bunyoni yari afungiye. Bivugwa ko Bunyoni imbere yo kwimurwa yari umugabo ubayeho nabi, ufunze nabi. Bivugwa ko Bunyoni no mu gufungwa kwe yari yemerewe kugira abashyitsi, ariko bo mu muryango we bagahabwa igihe kiri hagati y'iminota 5 na 15 yo kuba baganiriye, hanyuma bakabwira bati la porte ouverte, sortez vite, bakamenya icyo gukora. Sinzi n'ibyo bintu uri kubyumva. Uyu munsi uyu mugabo mu guhabwa ubutabera, hari bamwe babonye ko ubutabera arimo ahabwa budaciye mu mategeko. Hakaba bavuga ko ubutabera Bunyoni ahabwa buciye mu mategeko. Hakaba bavuga bati aryozwe ibyaha yakoze mu myaka yashize. Hari abantu benshi b'abarundi babaye impunzi kubera Bunyoni. Hari benshi batakaje ubuzima kubera General Alain Guillaume Bunyoni. Perezida w'igihugu cy'u Burundi yavuze ngo umujenerali hari umuntu wo muhangara, kandi koko general afite izina rikomeye. General ni umuntu ukomeye, yaba mu gisirikare cyangwa se no mu gipolisi. Buni rya peti rya commissaire de police, buni hari umuntu twagana aranje ambwira ngo peti rya commissaire de police mu gisirikare bari general. Niko yambwiye, ntabwo nzi ibintu by'amapeti, ariko niko yambwiye. Reka mbifate nyo, narabyemeye kundi wande sinabyemeye. Ubwo ababizi mu dukurikiye muri iki kiganiro muraza kutubwira koko niba ari impamo. Bunyoni mu kuburanishwa yaburanishijwe mu muhezo, abantu bakibaza ese Bunyoni koko ibyashinjwa yarabikoze cyangwa ibyaha Bunyoni ashinjwa ntiyabikoze? Ni ukutavuga rumwe na President Ndayishimiye, bwari uburyo bwo kugira ngo abone uko amwikiza. Uko nakubwiye, ariko hari ikintu tugomba kunasesenguraho. Kwata ari umwereho singiye kubihamya, ariko hari ikindi bwagaruka ko umuntu atumvikana President akaba arakomatenyirijwe n'inyuma y'imbibi z'u Burundi. Amerika yamufatiye imyanzuro agomba ngubu hari ibihugu byinshi atajyamo. Hari impamvu ashobora kuba nanone wa muntu utari n'umuntu mubi cyane, hako uburyo ubutegetsi bwawo kuri amaboko byarangiye. Niyo mpamvu abantu bazavuga ngo nta mugambi mubi wagerwaho leta itawushyigikiye. No kuba afunzwe gutyo ni ikimenyetso simusiga kigaragaza ko ari umuntu nyine utari uw'ingenzi ku gihugu, cyangwa ari uw'ingenzi ariko atahabwa ku gaciro. Nicyo kintu ndi kubona General Bunyoni ashaka kuza na gereza kutayivamo. Amahirwe menshi nyine ko nahoze mbikubwira, nibyo nakubwiraga burya ngo
nahoze umbwira ngo n'inkuta zirumva, ariko burya umunyarwanda yavuze ngo nujya, ni umusizi sinibuka izina, yavuze ngo nujya kuvuga ibanga uzafata ushaka kuribwira umujyane ku gasozi ku ibanga ku ishyamba, burya nta muntu wakumva ahantu hose waba witaruye uhareba. Nibyo mu Burundi bagerageje ko n'uburyo afunzwe kuvuga ngo umuryango uragusa iminota 15, ubundi se barakeka iki? Umuryango urakora iki baganira isaha yose? Ariko binavugwa ko Bunyoni akimara gutabwa muri yombi umuryango wakomeje gutotezwa, niko bivugwa na bamwe mu bari mu gihugu cy'u Burundi. Wenda nyemera gatoya tubanze twumve inkuru yateguwe na Eroge Wirikaneza, ni mugenzi wacu dusangiye umwuga ariko akorera ijwi rya Amerika mu gihugu cy'u Burundi. Igihe cy'isaha 5 z'agatondo niho yatangura kumvirizwa nk'uko amasoko y'ijwi rya Amerika yabitubwiye. Mu bacamanza bamwumvirije harimo Emmanuel Gateretse, umukuru wa sentare ntanyuzwa y'u Burundi. N'urubanza rwumvirijwe mu mwiherero nk'uko izindi manza zose ziburanishwa kwifungwa n'irekurwa by'agateganyo zigenda mu Burundi. Abacamanza bagishikara abakozi batari bake y'iperereza baroye muri komisariya kurondera polisi Sinzi, baciye baza barakubura, nta n'umuntu wakirazira hasigaye, yewe n'abakozi b'ikigobo hakijejwe inyubako bariko bakora imirimo yo gusanura ibohero rya Gitega bose butarariye. Niko babibonye babwijwe rya Amerika. Bamwe mu bamenyesha makuru bo ku murwa mukuru wa politike bari umutima amenyo barahaguma, naha polisi bashatse kubirukana. Bwana Gateretse yatwara sentare ntanyuzwa yabibukije ko amategeko y'igihugu abemerera gukurikirana imanza, gusa yatwibukije ko mu manza zose zo mu gisata ca chambre de conseil imanza zamaze mu mwiherero wadusaba kuzorindira umunsi hazoba intahe y'icese buri wese yemerewe gukurikirana, maze aratureka tuguma hanze y'ibohero. Ni kumwe mu bamenyesha makuru bari bahari atashimye ko mwidondoro y'umenyekana yabwijwe rya Amerika. Aho bamwe mu bakunzi b'ijwi rya Amerika bari bahagaze ntihari kure y'imodokari yarimo umukobwa wa General Bunyoni yari yaje gukurikirana yumvirizwa rya se ari kumwe n'umushoferi n'umwe mu mucungerera ubuzima. Uwo mukobwa yarungitswe ku metero 500 uvuye ku mwango w'urwinjiriro rw'ibohero rya Gitega nk'uko amasoko yacu yabitubwiye. Ingingo y'umucamanza ibwirizwa kumenyekana amasaha 72 hisunzwe igitabo mpanavyaha cy'u Burundi. Ico gihe nibwo bizomenyekana niba wahoze amushikiranganje wa mbere w'u Burundi azokomeza kuburana yidegenza canke naho ari mu munyororo. Ariko hakurikijwe amakuru y'ijwi rya Amerika rifise azokomeza afunzwe kubera n'ikibanza yazanywemo mu ibohero rikuru rya Gitega catunganijwe ku buryo bigoye canke bidashoboka ko hariho hatoroka. Iruhande y'icumba ciwe hari abapolisi benshi bari mu kindi cumba batamucungereye ubuzima nk'uko vyahora, ahubwo baba barikanuye kugira ntakakaze. Kuri uyu wa kane mw'ijoro abandi bagabo babiri bakurikiranwa muri dosiye imwe na Bunyoni barungitswe mu ibohero rikuru rya Ngozi aho yahora. Ni Colonel Desire w'amahoro yahora atwara igipolisi kijeje kurwanya imigumuko, hamwe na Samuel Destino Mfuranzima yahora atwara igendereza mu ntara ya Makamba mu manuko. Uwa mbere yahora afungiwe Gitega yari warumvirizwa hamwe na Kome Niyonsaba yahoze yajejwe kubakira Rengiyome Bunyoni. Wumvirijwe ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, maze Niyonsaba asubizwa mu ibohero rikuru rya Gitega aho shebuja bohewe. Bunyoni afite uruhusha rwo kwakira no kurabwa mu ibohero ku minsi ya mbere ya gatatu n'iya gatanu. Bazoronswa iminota iri hagati y'5 na 15 kandi nawo umuryango wiwe bonyene bemerewe kuzomugendera, n'abana n'umukenyezi wiwe gusa. Niko amasoko yegereye ibiro bikuru by'amabohero yemereye ijwi rya Amerika. Umunyamategeko Jean-Pierre Bigirimana twarishije hamwe Tournon la page Burundi afise umwitwarariko ko General Bunyoni atazohabwa ubutungane bukwiriye. Nukuko guhagarika General Bunyoni bitari mu nyungu z'abanyagihugu, cyane cyane atazoshobora gukurikiranwa ku byaha bidasanzwe yakoze, yaba ibyaha by'amaraso canke ibyaha byo kunyuruza, byo gutoteza mu by'ubutunzi abarundi batandukanye. Tukibaza yuko umugambwe CNDD-FDD canke abatwara igihugu kumbure arakaryo ko kugomba kwigiza kure umuntu biboneka yuko yarasigaye yifata nk'umuntu ashobora kuba umukuru w'igihugu umwanya uri wose, bikumvikana yuko umukuru w'igihugu ashobora kuba agomba kumugiza inyuma ku mwaka inguvu yari afise. Bigirimana twara Tournon la page Burundi avuga ko ubutungane bw'u Burundi bwari bukwiye gukurikirana Bunyoni ku byaha ikekwa ko atana kimwe kivuyemo mugabo bukabikora atagitsure. Mu kumukurikirana ku byaha yakoze yakoreye abarundi, na cyane ibyaha bijanye n'abantu bishwe, abanyurujwe, abakubaguwe, abantu bafungiwe ubusa, abantu bahunze, abantu banyazwe ibyabo,
bivanye n'inyifato igayitse ya General Bunyoni. Ikindi naco tutoreka kunegura ni ingene umuryango wiwe cyane cyane abana biwe byavuzwe yuko bariko baratotezwa bahogwa ivyo se yakoze, tukavuga tuti nta mwana yo kwishura by'umuvyeyi we yakoze, ariko abandi bose bafite ibyo bagira bashobora kubakurikirana hisunzwe amategeko. Ubutungane bw'Uburundi bwatangaje mu mpera z'ukwa gatanu ko General Bunyoni yakurikiranwa ku byaha bitatu nyamukuru: guhungabanya umutekano w'igihugu, guhungabanya ubutunzi bw'igihugu no kurondera inyungu zidaciye mu mategeko yishimikije amabanga yari afise. Mu minsi iheze umuvugizi wa sentare Ntahinyuzwa yavuze ko kuri ibi byaha hiyongereyeko gutuka umukuru w'igihugu no gutunga ibirwanisho adafitiye uburenganzira. Ibi byaha bishobora guhanishwa umunyororo w'imyaka 30 hisunzwe igitabo mpanabyaha cy'u Burundi. Ukurikije ibyo wumvise mu nkuru ya Eroge Wirikaneza, ni umugenzi wacu akorera ijwi rya Amerika mu gihugu cy'u Burundi, bivugwa ko umuryango wa Bunyoni watotejwe nuba hari ugitotezwa mu gihugu cy'u Burundi, ariko se byari bikwiye ko abana n'umugore wa General Bunyoni baryozwa cyangwa se bazira ibyaha se wabo yaba yarakoze? Ubundi icyaha cyakabaye kuba gatozi kigahamwa se kugikora, ariko ntikigire ingaruka ku muryango ndetse n'abana. Ariko ibyo bintu ari uko bimeze mu gihugu cy'u Burundi, nk'uko bamwe babivuga mu gihugu cy'u Burundi. Umuryango wa General Arenguiyome Bunyoni urazira iki? Ese urazira ko wenda ibyo byaha Bunyoni yaba yarakoze n'inyungu zaba zaravuyemo muri ibyo byaha byaba byaraje mu muryango, kikaba ari cyo gice ko umuryango uri kuryozwa izo nyungu zaba zarabonetse? Oya, byo kuba izo nyungu zaje mu muryango byo ntibabigarukaho cyane, ahubwo ntekereza ko icyo bashaka mu Burundi ni umugabo wari ukomeye cyane, umuntu ukomeye burya ngo umunyabigwi ntapfa, umunyabigwi ntapfa, ibikorwa bye birasigara. Ntekereza ko ikintu cyo gukurikirana bashaka umuryango we, ariko ikintu kidakwiye mu burenganzira bwa muntu, icyo kintu ntigikwiye. Ubundi gukurikirana icyaha ni gatozi ku giti cy'umuntu, agize gutya akava no mu buzima byahita birangira, umuryango ukaba wera mu mategeko. Nicyo kintu nyine mu Burundi singiye kunenga politike yabo, ariko buriya ntekereza ko ari n'abantu batekereza cyane. Bati ushobora gusanga n'umuryango, bamwe mu muryango we abantu bashaka kubiyirukankamo cyane, simbihamije, ariko ni ibintu bitanakwiye. Niba bashaka kwangiza ubushinjacyaha ibyo buri gukora, amategeko icyo agena, ni abantu bashobora kujyanwa mu nkiko, akaba ataje mu gutotezwa. Buriya ari n'ibishoboka, nabo nabagira inama uriya muryango we wo kwerekeza ahubwo mu mategeko, inzira y'amategeko, bagatanga ikirego cyabo. Kuko ibyo bintu ntago ari ibintu bisanzwe, ntago ari ibintu bikwiye nyine ku gihugu nk'u Burundi tubona gitangiye kwiyubaka. Gusa ariko ibyo mu marido ya politike byo ni bishobora kuba ibyo birenze ibyo dutekereza. Nibyo ndi kukubwira, ni ikintu kidakwiye ku Burundi buri gukora, kuko icyaha ni gatozi nyine, nta muntu ukwiye kukiryozwa ngo nuko yari afitanye isano n'iyi n'uri ufite icyaha. Nicyo kintu nagarukaho kuri icyo kiri. Igihano cy'imyaka 30 nicyo gitegereje General Arenguiyome Bunyoni, commissaire de police, nk'umuntu wabaye le premier ministre mu gihugu cy'u Burundi. Imyaka ni ku itegeko ryo ribivuga, rihana ibyaha cyangwa se nakurikirana ibyaha General Arenguiyome Bunyoni yakoze. Ese igihano cy'imyaka 30 kuri General Arenguiyome Bunyoni n'ibya ashinjwa, koko biramutse bimuhamye, ni igihano ubona ute? Ni igihano uvugaho iki? Ese biranashoboka ko hajya mwinyoroshyo nk'umuntu twavuga, urabizi ko ntazibana zidakomana amahembe, nubwo wenda Bunyoni yaba atavuga rumwe na perezida uriho mu gihugu cy'u Burundi, ariko kame mu Bunyoni nawe ni umuntu, kandi hari ibikorwa yakoze navuga ngo abarundi bashobora kugendera, nubwo nta muntu ubura gukora ibibi, nta muntu ukora ibyiza igihe cyose. Bunyoni naho yaba yarakoze ibyo byaha n'ibindi, ariko uyu munsi se Bunyoni ni umuntu wo guterwa ibuye? Tumufate tumutere ibuye, cyangwa abarundi bamufate bamutere ibuye, bamucira karu urutega bati nabambwe nk'uko byagenze mwami Yesu, bavuga bati tubahe Baraba cyangwa tubahe Yesu, batuwo nabambwe. Uyu munsi Bunyoni dukavuga tuti
twishyire mu mwanya w'abarundi, twiyambure uruhu rw'abanyamakuru. Uyu munsi tubaye abaturage basanzwe b'u Burundi, Bunyoni yari umuntu wo gufatwa agakubitwa ayo macumu n'amabuye n'ibiki byose hagendewe ku byaha ashinjwa avuga ko yakoze, hanyuma igihano cy'imyaka 30 kivuze iki kuri wowe imbere ya General Arengiyome Bunyoni aramutse ko kamwe n'ibyo byaha? reka mpere ku cyo kuvuga wenda ngo nabambwe. Sintekereza ko Bunyoni yari umuntu usanzwe mu gihugu cy'u Burundi, cyane ko buriya ngo umuntu amapeti yo mu gisirikare abantu barabizi ukuntu agora. Ntago wapfa kuva kuri sergeant ngo utugera kuri general ari ibintu byoroshye, ari ikintu bamara igihugu. Iki kandi icyo kintu nyine ni ikintu gifite inyungu akamaro nyine igihugu muri rusange. Icyo kintu ndi kugarukaho General Bunyoni sinanatekereza ko ubundi icyo gihano kiri bwageremo cyose cy'imyaka 30. Ariko itegeko niko ribivuga. Itegeko muri itegeko naryo hari aho rizagera nyine bigahinduka. Gusa simvuze ko bizahinduka, ariko nkurikije uko mbitekereza nuko mbibona ashobora gufungwa cyakoze mwaka umwe ushobora kugeramo. Gusa ariko nyuma y'indi mwaka babagabo n'abantu b'abahanga birenze ku buryo n'ibiganiro ashobora no kwiyoroshya n'ibyo ngibyo byose akabicyemera byo Evariste amubwira kugira ngo isaze narashaje. Ntago akeneye ibintu byakeneye gusoza imyaka ye neza akava mu buzima neza atari mu buroko. Nicyo kintu ndi bwabone gerezo icyago kumuhama kiraza kumuhama inyoroshyo yo ntiyabura, cyane ko umuntu ufitiye kamara igihugu imyaka shobora kugumanurwa n'ibitami 30 yageramo. Ako simbona Bunyoni imyaka 20 cyangwa indi yose ari bwakatirwe yimara mu mvuto. Niyo mbona ku kijyanye n'ubugenzacyaha ndetse n'ubushinjacyaha bari bwaze gufata bagashyira mu bikorwa bakamurikira abantu. Umwanzuro arafatwa. Thierry nuko abibona ati umwanzuro ugomba gufatwa, kandi General Arengiyome Bunyoni ntabwo ari umuntu wo gusazira mu mvuto cyangwa se wo gusazira mu buroko. Ati aracyafite imyaka cyangwa se aracyafite igihe cyo kugira ngo asaze neza adasaziye mu ibohero. Ibyo rero biri mu bintu mu by'ukuri Thierry ubwe abona. Ariko cyo ngewe nifuriza General Arengiyome Bunyoni nuko ubwo butabera buzima busesuye yabuhabwa, kandi koko nize neza ko igihugu cy'u Burundi kizamuhereza ubutabera bwiza buzima butabogama budafite ubangamiye, kandi n'umuryango wa General Arengiyome Bunyoni ukagoma ari umuryango muzima utuje utekanye. Ibyo byose rero biri mu bintu navuga bigomba guhabwa General Arengiyome Bunyoni ndetse n'umuryango wa General Arengiyome Bunyoni. Urebye rero naba ari cyo ngicyo mvuze, cyangwa se twaba ari nibyo tuvuze ku rubanza rwa Bunyoni rwabaye mu muhezo ku byaha arimo ashinjwa nakurikiranwa. Dutegereje kuzamenya koko biramuhama cyangwa se ntibimuhama, cyangwa se buriya nubwo umuntu washaka kumurega ibyaha 5 ugasanga 2 nibyo bimuhamye, ni nabyo byaboneye ibimenyetso. Kuko uyu munsi bavuga ko bakiri gushaka ibimenyetso. Hari n'ibindi byaha bitandukanye Bunyoni akurikiranwe. Hari n'abandi bantu ngo Bunyoni yaba yaratanze ko, ariko binavugwa ko n'umushoferi wa Bunyoni ndetse n'abandi bantu bandi bari ku ruhande ndimo nibuka neza, hari bashaka kuba hari mu bantu Bunyoni yaba yaravuze ngo bakoranye ibyo byaha nk'uko bivuga amakuru aturuka mu gihugu cy'u Burundi. Nabo baraburanishijwe ariko ntabwo turamenya uyu munsi ngo imyanzuro y'ikiko yanzuye iki. Gusa Bunyoni nyine aracyari mu ibohero, dutegereje kumenya rero ko bizagenda kuri General Arengiyome Bunyoni. Ariko Thierry hari icyo ashaka kongeraho gatoya mbere yuko dusa naho dukorozinga iyi ngingo. Mu buryo bwo gusoza, reka nsoze mvuga nti kuba hajemo media mpuzamahanga nk'ijwi rya Amerika haraza kujyamo influence. Icyaha kuri aba umuryango wa Bunyoni uraza kugabanyirizwa ko buri ikintu cyacu ku ijwi rya Amerika ni ikintu gihabwa agaciro n'isi yose. Bivuze ko gihabwa agaciro n'isi yose. Rega itangazamakuru bivuga ko ibintu dukora dushobora kuza tukavuga ibintu, ariko twebwe turi mu murongo wacu nk'itangazamakuru, kandi politike y'icyo gihugu runaka twakozemo inkuru hari uburyo ibintu babibona. Byagira influence gute rero? Nicyo nkubwira, kuba n'ijwi rya Amerika BBC yarafunze imiryango
hariya mu Burundi ijwi rya Amerika reka ryo yasigara. ariko BBC nayo yafunguriwe imiryango kuko Evariste akimara kuba perezida w'igihugu cy'u Burundi yahise yugura imiryango ya BBC. Hari ikintu bivuze ku mubano wa Amerika n'u Burundi. hanyuma ubwongereza n'u Burundi ubu umeze neza, ntacyo wawushinja, ni umubano umeze neza, uhagaze neza ku bwa Evariste, ariko ku Burundi na Amerika nta kigeze gisubira inyuma. Ahubwo kuba ijwi rya Amerika ryakoze iyo nkuru, hari kiri bwaze kongera kwa bosi, hari message bagejeje kwa bosi babo bo muri Amerika. Ntekereza ko ikindi kiri bwaze kuba inzitizi nuko Amerika itemera Bunyoni nuko yamufashe yamufatiye za visa. Icyo kiri bwaze ako influence ku muryango we kuri Bunyoni ntacyo biri bwaze guhungabanya, nta nicyo biri bwaze kongeraho, ako ku muryango we gukurikiranwa no gutotezwa byo yaza gushyirwa akadomo cyabegana bigabanuke ku buryo bugaragara. Ngayo nguko ndi bya General Alain Guillaume Bunyoni, ariko ku rundi ruhande ngewe ntekereza ko nta gihugu gifite ububasha bwo kuza kwinjira mu rubanza ndetse n'ibirego General Alain Guillaume Bunyoni akurikiranwe, kuko ibyaha bikoreye mu Burundi abikorera abarundi nk'uko abishinjwa. Mu nyumve neza, ntabwo ndi hano nshinja Bunyoni gukora ibyaha, no, ntabwo ndi hano nshinja Bunyoni gukora ibyaha, ariko ibyaha Bunyoni yabikoreye mu Burundi, abikorera abarundi, ari kubishinjwa n'abarundi, ari kubishinjwa n'ubutegetsi bw'u Burundi. Rero ntekereza ko uyu munsi abarundi nibo bantu bafite ububasha n'ubushobozi bwo kuburanisha urubanza rwa General Alain Guillaume Bunyoni. Reka dusoreze aha ngaha rero, mbashimire cyane mwese twabanye. Ibitekerezo byanyu murabyandika munsi muri comments, yaba ari inyunganizi, ikibazo, nta kibazo rwose turaza kucyakira. Yakoze cyane Rodrigue Cyuzo kuri kamera, ubwo turaza kongera gusubira mu bindi biganiro.